sapin o ye masiri yiri ye min bɛ feere yɔrɔ bɛɛ ni nin wale bɛ se a ju bɔra yɔrɔ jumɛn l'abbé Narcisse Nanema ka fɔta ra. A bɔn bɛ Eden ka yiri na o ko sa ye yiri dɔ yira aw ara puis a ye yiriden ta ka dumu wala o bɛ yiri nin wele ko pommier mais yiri nin a b'a fɛ ka yira ko Yezu Kirisa yɛrɛ ka saya ka yiri lo min kɛra kura ye a kɛra i n'a fɔ danaya sira fan fɛ an dun b'a lɔn Noël seli nin o ko Yezu Kirisa a bɛ wolo ka an kisi mais an dun b'a lɔn Yezu Kirisa bɛ an kisi kura sababu lo ra. Donc an bɛ se ka sapin nin min kɛra yiri ye ka filɛ danaya sira kan kɛ fan fɛ a kɛra taamasiyɛn Yezu Kirisa yɛrɛ ka taamasiyɛn a ka kura ka taamasiyɛn. Junjun wɛrɛ o bɛ sapin yiri la l'abbé Narcisse fɛ. Saint Boniface de Mayence a ye yiri dɔ tigɛ ni jende ye siɲɛ kelen dɔrɔn et puis yiri nin tigɛra donc o yɔrɔ mɔgɔ ninnu o kabakoyara o ko koma ale bɛ se ka yiri tigɛ ni jende ye siɲɛ kelen dɔrɔn donc a kɛra sababu ye o yɔrɔ mɔgɔ o kɛra tubabudugu la lo dɛ o bɛɛ o y'o ka diinɛ to yen ka dɔn kerecɛnya ra donc ɲinan Noël weleli kan a b'o fɔ an ye. an dun b'a lɔn ko an ka dugu nin kɔnɔ gɛlɛya caman bɛ yen an bɛ min wele ko terrorisme voilà an ka miiri la kɔni nin Noël seli nin bɛ se ka na ni hɛrɛ ye voilà an ka dugu kɔnɔ dugu mumɛ bɛɛ ra voilà yɔrɔ bɛɛ wasa hɛrɛ ka se ka sigi ani fasodenw ka se ka balo nisɔndiya la ɲɔgɔn fɛ. Alidu Ouedraogo Bobo Dioulasso VOA Bambara tɔgɔ ra.